Sportski kviz, pogodi loptu. U današnjem kvizu pred vama je 25 lopti. Zadatak je da pogodite u kom sportu se koriste. Golf, rugby, cricket, waterpolo, ritmička gimnastika, tenis, košarka, kuglanje, bejzbol, fudbal, pilates, squash, odbojka, pickleball, stoni tenis, badminton, polo, američki fudbal, odbojka na plaži, rukomet, bilijar, hokej, boćanje, lacrosse, medicinka. Hvala vam na gledanju. Napišite koliko ste imali tačnih odgovora. Vidimo se u novom kvizu.